store ni ladap ya tu kadukot hadu kadukot ka ba khat ar te ni ya be shakmat ni beteng ya ka de kadukot ka ba khat lai ter jong ka de kalenong go sop nyo te hak ni ka benta ka tho ka jing penyat kamu Joseph ka por jong ka nem sniu kani ka benta ka sedang na du kadukot ka ba khat lai ter te ngasuhom kerpa de fi store ya shimme ka benta banyalam jingmut te ngin saya Syashkor bat ngap bat puliru. Dongan share di screen bahkan sub egi. Dongan puli siya ki dekot nadu apa kat lai bat kat samo. Bat om shimladon kacingbam ha kategori borok away. Nabakata kandem sniu kala jur kat ba kari Egypt bat kari kanan kila kumba yap ler namar kata kandem sniu. Kadukot kebakat saw bat u Joseph ulayelum yikisbai baro yikibalayo Hashem ha kari Egypt bat ha kari kanan. Nakabenta ukau bekilatin. Bat u Joseph ulawalam yikita kisbai syaying uparo. So nakatu kadukot ke wakat lai ke syietu bet yangi ya kajingkta jong kandikandam sniu. Kumtu kumbangi la yapit duk tenang masyapat deh. Bat kajing kedau hakan ikau dekot ke wakat lai kalong bakat kajing jor jong kandikandam sniu. Kalau kerbit jubor kat hadu ba karihi borok kuwe kalau kata pipit bahan demo kat komponen kam ya kini kentin ke Egypt bat ke kanan kila kumba yap ler ketin kula ya kata bat ong kat kari kan nong ke yap ler kala syar kai than kan te kemut kala poi ha kajing kebala da umdon kebala ban yarap nakaliang jong ke bor sinchar ki pai nong syok shnong kin poi syaka yap tengan namar la pen apran kam na ketin yap ler meh kadin kiap ler kawan kiap tengan ya to kebaar nak ni dekat ke bakat saw ke keren syapang jong Joseph ba ulum bikisbai ya ki balayo ya ban syam hak di Egypt pakai kanan to ki kentin ngispo kumba ulit kar meh kisbai da super khat na basdang tukar komba baka ba ong kentin ulayalum ikisbai baro so musli kar kisbai kande kejing mut hang ni pade ka khamut ba ke baro ka walong ka benta jong kajing ya kaliang na kaliang jong kayo ka hat ni ya ka dor jong ka pisa ka walong ka bakor dor menta kali phai pat cha ka bor sinchara ti ya kata la ka do wala shim no ya ka na kinang shokshong jong kari Egypt namar baki haban pelut ya ka ha ka baki don kam ya ban thi ya ko ti ki ba shong ha kari kanan ru ki haban le kumju ti gimtip dak kerkom ya pen ya kita kitengka ende ke bingisung thu ti ki dei ki sbai rupa ki baki wanra ya ka ban thi ya ko ti manu ba pensyong dori kita bakin long kabenta jong kayo kahat bat kabenta jong kajing ya pen ya ki jeng dot kam kata te nyimla ai ka badi objektif hande shisung thu bet ba ki vi ha kita ki por ki penan kam ya kini ki mar kotor na kabenta pansuk ha kajing ya pen ha kayo kahat te ngin sai pois ki benta ki wakam syedin bakumno kabor kababat nakaliang jong kadi kathir I kumba kayalam yaki beriu syaka jingte merau nang ni napasdang ngiling itang usulut deh nang usulut yang ni baka jing don ke jong Joseph kum unok penyat kam apdekat keni kasau kasian jong keni kedem sniu kabagi keni dekat ke bakat sau kalong baro kata kabelanyo koridor takiri hakita kipor berpenjat yang kayo kahap mentahi kita kisbai Joseph ulum yang ban letra lut di kita syakaying jong paro na kani ka dekat ke bakat sau kabumut hang ni ka jingron kam ya ka kentin
naga benta bantier nai kamot kap banyak kalian Mhm. baarpan kajing peran kam ya ki sebai kathau le kamot ya ki ek ba koridor ki badan hari kamut la nangi perkhat naga jeli jengi benta kamut kan ka pisap lia ani Mhm. ketengka kamut bete ki mar koridor la ni ki ba dondor hari jem ya kalian bukau. Rồi. Kata kadong haktiki por ki ba minsyuam deh. Kalau dah haktiki mar ki ba kordor ki ba kiki ai nak minta banyak pen ikinu kinu ki mar bam la dei kiwi ki pedeki jing dot kam. Ah, Te kaju kanong rim katelun lu hakiri jong ka di kapateng benta. Nomor kador jong kapisa la di katingka jong kiri ki ba fer fer la pensyong nong rim halo jong ka ksiar. kane ka juk demi benta. Ha pensyong nong rim halo jong ka ksiar. Nak kata kadau kat kumba ka kajing don jong jongka hakiri ba phero pher kamut laraki dan bun kador jong kapisa ka kiu lada ka duna kamut kador ka kiat Hmm. te long hak ni kajuk kajungi mentang in song tu nak ni inflation na Hmm. kamut kanu kanu kari kamla ban thau pisa kat ba kamun bat kan pen kiu ya ka value ka jongka te ya kata ti nu mi kan ni ai mo ka de ka benta jong itu kiba ya tebit ya kan ka kam te ngi Hmm. hning ya keren be te tang ya kan ni ji kulan kam ba ka ei ka ba la jule aka ta ka por ka ba kibriu ki la penchong shania aka ji ken show ya ka ba ki yo na ka ba ki kamai menta Hmm. kata ka dor jong ka ji kamai ka ba ki don ha ba ka kendo kamla ber kerda syu ban bersabam ki nomor ka di mesliu mentah kata ka bagi kin show kum kamar ko kodor kali phai pat em chaka yeng jong unong sinchar Hmm. te hang ni long kani kan khot ka bakat sa ka yarap yengi bagi yo i ba u joseph unong umrao ndre hebrakan ti yu u sha kekerdan kum urang ba sinchar uba hapo kekerdan ke jong faru menta ka jing trei ke jong u hang ni i kumba u trei be na ka bata jong ka yeng sim em kani kan khot bakat sa Hmm. Hmm. to ka ba ngiyo nang ni dekat ko kat saw ka long bet ka kasbay baro kal benta kal phai pat siya ka yeng jong u nong sinsyar Ah. kamot na ka bakado kum ta hi nong sinsyar kamot la penjari ya ka dor ka yo ka hat kat kum ka dor jong kita kisbay kiba u nong sinsyar upunan kami ka Hmm. ngan pulian no dekat ko kat san bat anda lala dut kisbay ha kari Egypt bat ha kari kanan Kikinja Egypt baro kilalet siya Joseph kidaom. To ay jingbam yagi na babalay nginyap hakamat jangmi na markisbay kilalut no. Kadakot ka wakatsan menta ka tera dakway pada em ka jing e. Hmm. Nang tay nasdang niyo i kajikta jangka nem sniu. Ah. Kaday bet iya karep karyang ka jingbam la ban say jingbam syu ka kandaw. Hmm. Kat kum ka di ka jingjia. Dan ipai khat sao ka sentut da kumwe. Ka jingkwa jang ki beriu ban yo la ka bam ya ban ya pen daus bai ubaki ki la kan chio. Ka da khot ka bakat san ka busu da ka jing e ka batamai. Ba benta kim dan e shu ban ya pen yam. Ah. Kat kum ka dor ka baki ya da ka liang ka pisah ka tingka. Kamut ni ki sebai kai. Hmm. Te ka jing kta ang ni la walam ya baro ar likiri. Takalong kibisyong ka kari Egypt na di kibisyong ka kari kanan. Di Hmm. kabakta ning kong e kadai ki traishno. Ang nila panan kam ki kinja Egypt. Dai maki ki balik ut ning kong hakamat jong u Joseph. Bat ki jing Hmm. ut ki ki kitin ki biki ong. Tu ai jing babi ni na ba balay ngin yap hakamat jong be. Ka jing dawa kalong kabam. Ki pan ya ka bat ki bu da ka jing kli balay bagi kum ki traishno ngin yap hakamat jong be. Hmm. But ki ong tandao ka day na mar bakin don sebai syu. Hmm. Ti kani kani ka crisis na ni ka jing e ka bami bentah kani ka khana da kumnu en subspan ya kani ka jing dot kam. Ki beriu ki tangan Hmm. kim don e issue ya ka banya pen but menta u Joseph kum urang ba sensyar. Uba kami ya ka jing pembiang bam hakari Egypt borok ko way unle akum no menta. Hmm.